kon Nabi Allah Adam kepedun daripada syurga ke bumi. Kerana memuliakan bagi Rasulullah SAW memang takdir Allah dan hikmah Allah akan dijadikan alamnya, akan dijadikan langit, akan dijadikan bumi supaya na khalifatan fil ardh, di mana pada akhir zaman sehingga akan pelahir dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rasul yang paling kenal la nabiyya ba'da. Rasulullah tidak pernah meriwayatkan kokoh macam saya dapat Rasulullah meriwayatkan, Rasulullah disabdakan sebuah hadis, kuntu nuran baina yadayillah qabla an yakhluqa Adam bi alfai marrah bi alfai amin. Nah, lahlun pada awal-awal adalah cahaya yang Allah ciptakan, cahaya yang juga yang bersinar menembus kepada masyriq maghrib, bersinar kepada Allah cahayanya 2000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala dijadikan Nabi Allah Adam alaihissalam daripada tanah. Bertasbihlah cahayanya kepada Allah, subhanallah subhanallah subhanallah. Maka bertasbihlah malaikat sekelilingnya dengan sebab tasbih daripada cahaya. Muncul suara tasbih daripada nur Rasulullah, nur Rasulullah, nur cahaya di atas cahaya. Rasulullah sendiri yang bersabda, yang mensabdakan hadisnya, kuntu nuran baina yadayillah bi alfai qabla an yakhluqa Adam bi alfai amin. 2000 tahun golong diciptakan Nabi Allah Adam, kalau lebih awal Allah Subhanahu wa taala diciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawate Nabi Allah Adam alaihi salam ke dalam surga akan diciptakan oleh Allah daripada tanah, maka dititiplah nurnya pada sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam. Sekolomnya ke awal Allah titipkan pada tanah yang akan dijadikan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nurnya serta merda pada tanah yang Allah jadikan Nabi Allah Adam daripada tanah. Lalu dititiplah kepada kajian Nabi Allah Adam dan kami tiup roh kepada Nabi Allah Adam alaihissalam pada sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu kerana malaikat ikut Nabi Allah Adam laju-laju, kerana galak mereka menyaksikan nur Rasulullah SAW kekal oleh Nabi Allah Adam. Ya Allah, pergerangan oleh malaikat ikut lu laju-laju tahu-tahu lu kalau gede malaikat gede, kalau gede malaikat gede. Kekal Allah, hai Adam, sesungguhnya yang mereka lihat itu adalah asyiknya mereka memandang kepada nur nabiku pada sulbimu, hai Adam. Kekal Nabi Allah Adam, ya Allah, nak peduk balain mandang baik ikut diri ke macam dia berdoa oleh Allah ba'da hingga bercahayalah Nabi Allah Adam alaihissalam yang watenya gohlom diciptakan Siti Hawa. Lalu manyan malaikat kagak dikeh Nabi Allah Adam jadi ho kejak melinting malaikat. Ho kejak kena melinting malaikat. Malaikat kagak mundur sebab malaikat asyik melihat nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena Nabi Allah Adam hendakan nurnya sebagaimana malaikat kalau kan kita tanya ke hanjat kalau mata kelakailah Nabi Allah Adam, ya Allah dia peduklah pada tempat yang jid kalau ya Allah baik batu tempat hanjul kalau tambah nak cermin ada yang spion anak ku anak kan nak cermin kan oh binan nah cermin kelakailah dia Nabi Allah Adam dia peduk pada ini Allah yang di kalau peduklah oleh Allah Subhanahu wa taala pada telunjuk Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam bawa yang bijak mana-mana kalau cahayanya lagak tak indah tak asyik tak terpukau banyak terpilu banyak kalau cahaya hingga hana kalau bab-bab kayanya tikoknya hana asyik beliau dengan menyaksikan dan memandang kepada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawa dia punya Siti Hawa baru dititipkan kembali pada sulbi Nabi Allah Adam, lalu turunlah nur tersebut pada rahim Siti Hawa, baru turun ke dia dengan kalif salawat dan Nabi Allah Adam alaihissalam kalif jid dijamah Siti Hawa dengan salawat kagemat Siti Hawa dijamah Siti Hawa dengan 10 salawat karena getam oleh malaikat mah ya malaikat hatta tuaddiya mihrab. Hai Adam, nanti kata mat ila Siti Hawa segala kata tatunai jinamunya atau maharnya. Ditanya Nabi Allah Adam, wa ma mihruha, apa jinamunya, apa maharnya?
an tuaddiya an taqra'a 10 salawatin ala nabiyyi Ahmad. Apabila kata tamu selawat kepada nama yang tulis di pintu syurga je, yakni Ahmad, dipeluk hukum selawat, baru kajet Siti Hawa yang sebagai terumuh kita. Nabi Allah Adam getam oleh malaikat hanjit menjamah Siti Hawa dalam syurga, menyogoh lem ke selawat kepada Nabi yang akhir zaman. Bak pintu syurga tulis ke Muhammad, kan Hamid, kan Mahmud, tetapi Ahmad. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, nama Nabi Muhammad adalah Ahmad, bukan Muhammad. Bak pintu syurga Ahmad. Oleh ucap selawat Nabi Allah Adam AS, baru yang bisa menjamah Siti Hawa. Cuma kerana terpengaruh Siti Hawa pada Bukhuldi, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi, maka turunlah Nabi Allah Adam beserta Siti Hawa bunuh kena kepetun di Hindi, di Bukit Sarandip. Bukit Sarandip yang bukit yang paling banyak, sehingga menyertai ada bukitnya Nabi Allah Adam mantang digedengar tasbih malaikat, koknya gemuk sampai tertuntun, hanya baju-baju hanya bertobat koknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepetun Nabi Allah Adam daripada syurga kena bumi, itu memang hikmahnya akan Allah takdirkan bahawa Nabi akhir zaman akan Allah munculkan ke permukaan buminya. Selamat Nabi Allah Nuh alaihissalam daripada Tufan dan beserta orang-orang yang beriman yang ke dalam kapal Nabi Allah Nuh alaihissalam. Sebagaimana Tuhan sebut bunuh bahawa Nabi Allah Nuh Abdul Ghaffar itu salah siro daripada Nabi yang menjadi kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya Nabi Allah Nuh beserta Nabi Allah Sis adiknya itu karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ahbaqani wa hamalani fis safinah ma'a sulbi Nuhin alaihi salam. Lanjutan daripada hadis bunuh bahawa tetun Nabi Allah Adam nalun saja sulbi Nabi Allah Adam, bahawa Nabi Allah Nuh diperselamat oleh Allah dalam kapal nalun pada sulbi Nabi Allah Nuh alaihi salam, bahawa Nabi Allah Ismail kena disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim, harus ditunai nazar kau ikutnya. Allah gantikan dengan kibas yang besar, itu karamatan li Muhammadin, sehingga hanya jadi penyembelihan Nabi Allah Ismail alaihissalam memang karena memuliakan Rasul junjungan. Karena Nabi Allah Ismail adalah salah satu daripada kakek garis keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakon selamat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga hanya terbakar dengan api yang disiapkan oleh Namrus, oleh karena memuliakan bagi Rasul junjungan. Nabi saja, nur, walaupun alam bawahnya alam zuriat, alam sulbi, alam nyata, Rasul belum dilahirkan oleh ibundanya Aminah. Golong bawahnya mantap perjalanan kakek-kakek beliau, di mana dalam tahiyat akhir yang lagi Tuhan baca bunuh kita sebut nama cik Nabi, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, menyebutkan kakek Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahawa dia itik Namrus. Pakon Nabi Allah Ibrahim hanya tutung mukjizat beliau, sehingga hanya tutung oleh api Namrus, wa quzifa fin nar, sehingga bahawa dia itik Namrus hanya tutung. Pakon sebenarnya itu irhas bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat bagi Nabi Allah Ibrahim, tapi irhas bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mantang dalam masa alam sulbi, mantang dalam alam zuriat bawahnya. Mukjizat bagi kakek beliau, tapi nisbah bagi Nabi Muhammad adalah irhas. Irhas ma zahara fi yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemandang yang lahir daripada khawariqul adat yang Allah munculkan pada sosok orang yang segolong diangkat orangnya, insannya menjadi Rasul dan Nabi, itu dinamakan dengan irhas, khawariqul adat. Lagi Rasulullah diperlui oleh awan, lagi Rasulullah dijaga oleh malaikat, itu merupakan irhas daripada Allah Subhanahu wa taala, keagungan-keagungan yang luar biasa yang terjadi pada seseorang nabi sebelum beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad mantong dalam alam zuriat, dalam sulbi, kana irhas. Selamat
yang zahir takal ditanya itu mukjizat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, ya narukuni bardan wa salam, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, boleh pergi kah? Wahai api, selamatkan, berselamat baik juga Ibrahim khalilun kena Allah Ta'ala. Maka selamatlah Nabi Allah Ibrahim karena memuliakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia Rasulullah sehingga Allah jadikan lat batat kaya batinnya. Karenanya itu tepatnya pada 12 Rabiul Awal atau 22 April 570 ta Masehi oleh Nabi Allah Isa nak angkat ke di langit. 22 April Masehi 570 ta Masehi Rasul junjungan dilahirkan oleh ibundanya Aminah. Jauh sebelum Aminah melahirkan, sebulan demi sebulan, sebulan demi sebulan yang ia jalani masa kandungan mengandung Rasulullah SAW, ke awal dihibur pertama oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Dihibur Aminah, ya Aminah, sesungguhnya bayi yang kita kandung adalah Sayyidul Jalil, adalah Sayyidul Jalil, Mahalluhul Jalil, orang yang paling tinggi, orang yang paling agung. Ja'lam, bulan yang kedua Nabi Allah Idris alaihissalam, qadruhun nafis, kadarnya itu paling elok, gepegah oleh Nabi Allah Idris. Amanya ja'lam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, gepegahlah bahawa tempat yang diisi Allah dia paling agung. Hana Nabi yang lain yang setara dengan bayi yang kata kandungnya, hai Aminah. Nah orang yang hibur, nah roh para nabi-nabi yang hibur. Gejaklah Nabi Allah Nuh alaihissalam, gepegah bahawa yang kata kandungnya, hai Aminah, adalah orang yang berkemenangan wal futuh. Maja'a bil nasri wal futuh, gaknya geba pertolongan bagi umat, gaknya geba kemenangan bagi umatnya daripada kejahilan kepada ilmu pengetahuan, daripada seput gulita kepada terang benderang. Baik ragu kata, baik tutah kata, hai Aminah. Gejaklah Nabi Allah Ibrahim kepegang, gejaklah Nabi Allah Ismail kepegang, gejaklah nyanci Nabi mandung natu, Nabi Allah Adam tu dihibur Siti Aminah. Kemudian Nabi Allah Idris tu 4 bulan yang kedua. 4 bulan yang kelima gejak Nabi Allah Nuh alaihissalam. 4 bulan yang keempat gejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. 4 bulan yang kelima gejak Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kali monto cik Nabi nyantru kepada Siti Aminah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihibur. Amanya terulun Nabi Allah Musa alaihissalam. Amanya terulun Nabi Allah Daud alaihissalam. Dikil Nabi Allah Daud, hai Aminah, sesungguhnya yang kata kandungnya adalah sahibil haudil mawrud wal liwa'il mahqud wa sahibil judi wal karam, adalah orang yang agung tak, gaknya orang yang popular, rame-rame orang dijak pak gulam gaknya tengok perwakilan. Kan pak gulam kini tamarusa kan pak gulamnya water boom dia hana rupa banyak. Rasulullah sahibil haudil mawrud, sahibil karami wal jud, orang yang kau kemuliaan. Pasal tahu sah kata Aminah, dia ingat bila Nabi Allah Daud alaihissalam, gejak Nabi Allah Musa, gejak Nabi Allah Daud, gejak Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sesungguhnya hai Aminah, bayi yang kata kandungnya adalah Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Gejaklah Nabi Allah Isa alaihissalam. Sesungguhnya hai Aminah, 4 bulan digurung gepegah oleh Nabi Allah Isa, hai Aminah, sesungguhnya bayi yang kata kandungnya adalah maja'a bid-dinis sahih, orang yang beragama yang sahih, bil lisanil fasih, dengan lisan yang paling fasih beliau membawa dan mendakwahkan umat kepada ajaran yang sebenar. Gekal Nabi Allah Isa alaihissalam, mantum nabi-nabinya bawa teg pamit kepada Siti Aminah gekal, iza wata' ya Aminah, iza wata'tihi syamsad duha wal falah fasammihi Muhammadan. Hai Aminah, apabila kita lahirkan bayi yang kata kandungnya, bayi yang kata kandungnya adalah syamsal falah, mata ura kebenangan dan mata ura petunjuk, maka berikan nama dia dengan nama Muhammad. Dan dari sinilah sunat cik bagi kitanya apabila kata lupa na bayi yang kitanya kandung, kita siapkan nama, boleh mendong. Cuma baik sampai lewat daripada 7 huruf. Tabuhnan huruf yang pertama boleh tabuhnan. Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gebuhnan Ibrahim anaknya dengan nama cik yang 4 huruf malamnya, malam lagi.
Dia makna badinya dalam kitab mereka sunat katanya tabuh nan anak bauro yang ketujuh tak afiqah tak tahnik tak pedicap. Jadi hana mesti ketujuh. Dia makna berarti mulai daripada hari pertama dia dilahirkan sampai hari yang ketujuh nan tetap sunat. Karena Rasulullah ngebuh nan Ibrahim anaknya pak malam pak wate lahir Ibrahim. Kekal Nabi nya yang pak tat ngebuh nan anak leonnya dengan nama cik yakni Ibrahim. Tapi beliau Ibrahim Sayyiduna Ibrahim kawai kicau oleh Allah mata ubud-ubud. Dihibur Aminah. Bahkan pada saat-saat Aminah akan melahirkan Rasul Janjungan Nabi akhir zaman. Tinggal susahna tertimpa gelisah Pak Aminah baca. Sebab tertenang-tenang terkem-kem uri yang mengandung lebih lom yang kandungnya memang bayi pertama tetap gelisah. Lebih lom pun tetap gelisah, khawatir tutahlah. Munyo kitanya orang agam, munyo gelisah kitanya saat menjelang balik. Bahawa dia kitanya akan keputusan. Lebih lom ngon urung tua ke punya roh mana-mana. Kobo. Yang kitanya kada perlu kata-kata. Sebab makut tak negerinya. Tinggal punya zaman kamu yang agam ni ada je berdoa bahawa dia ya Allah nanti punya betul lu rino. Tinggal hana kena kohnya. Hana kena keputusan. Wadahnya tapi anak min bakar nanti tanya winau dah. Winau hayu. Hananya. Tinggal aja winau bahawa dia kalau kau itu tak lembah. Tak dumpu dalah kena. Kayan dumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat dilahirkan oleh ibundanya Aminah rasa gelisah baca. Tetapi saatnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat yang diserupakan dengan cicim yang paling raya, geleng sayup lebih papayungnya. Rumah Sayyidatuna Aminah bawadanya gelindung dengan sayup malaikat. Geumpamakan malaikatnya lagi sabuh cicim kaki nya daripada hadrah, daripada yaqutil ahmar, daripada permata yang merah gelindung memuliakan Rasul Janjungan.